Pynkut ke Krist U Syiem Secondary School ke annual sport meet arajar apoi mentakasni. Ya ke annual sport meet arajar apoi la asdang menin kesni khatsan terik uyayong arajar apoi lawan ben perda bat penher kalama di ikong man pasten balayor uya ke jing pediang burom no Father Dominic Kimpat parish priest Namdong parish. Hagan kesni la don lang ubah chnong ka chnong Namdong B ma DS war Dr. M Lamin assistant secretary chnong bat kibi kirang ba kibalawan ben sakilang. Bat mentakasni kan terik uyayong arajar apoi kalau apo sebekut hakaba Michelle kar ngor ulalong kumukongsan bat penhak perda ben Pynkut no ya ke annual sport meet.